Ardom niliklar EDBP pinya birta ang tonpen arjuik tham. Karbia khai ning isi ka vela pen ar pusi kar iyapan chotsi kar ipuke kape ka kha tum chini pami lason karbia khai amoy arbungpu ke hok pon asong pulote karbilo charlie asong mati karbi student association asong hinlo karbia khai amoy arbung isi vet ke do pen ko ansi jakong mati arepi kang tang ke do ma non ke la pusona videt tanglo athi karbia khai amoy arbung ke kunat ne ke krepen jok chet pho trok chiman et tanglo bangso chet puthot doctor along ponseta bangso karbia khaya moy arbung are pia prangateng ki pachirap thuji aphan sung nang do ko tanglo lason thosi KSA so atum sita mi ro pho trok nang ki do ko jok puthot kaching room rap pet pen KSA si vet ki padu thuji aphan bang ki sung pi khang janglo Kachithak pun a KSA aphan ki pangrum thu pen isi vet ki padu thuji aphan hampha song pen danglok ro asar amai la pen ratchorya so tum do ansitami pinang anbor ipondo bonda chingrum ji kalisi aphiong KSA aro nang ong thu bomsi hekpon thulong aporo te KSA isi vet do thekpu kachipu aphong KSA amai phukong chun bang atum pen ningje pon win kilo Bonta halabang so kaning jelam thebang ke ahok pet karbia kha phan ja kong ki pipon je phan le kaning je kali dera jok non puan ta KSA ka chingrumang thek pon long le det lo Bang so jok non het jong ingdeng troke proxy KSA mahang ki thegarni KACCM Dr. Tuliram Ronghang hin pen stami KSA song do pik la si chingrum pen isivet ki do je phan ka chining ri padu pon Alang likaning jipon ke Assamese akai Bodo pendang lok kapre ka khai tum lo ki charlia song abang ki isivet si kedo bonda karbi lo charlia song tum abang ki ong thupi khangjang das isivet ki doji aphan ke ACCM Dr. Tulram Ronghang pen KSA aphan kachuni ri pado ase karbi lo ka charlia song family kachuni ri bang ya song do son sil tum theklong lo ta karbi lo ka charlia song isivet si do nangji non Assamese tunda isiya tasuna apps puno boro tunda isiya lasi KSA karbilo ka charle song isibat sigido sigimi ase karbilo ka charle song family kachoni riya banga song do oson silitum theklong lo ta karbilo ka charle song isibat sigido nangji non Assamese tunda isiya tasuna apps puno boro tunda isiya lasi KSA karbilo ka charle song isibat sigido sigimi Jongsi KSA eklaivet do populute KSA founder Kalitang Pratap Chandra Tokbi lapen Gandhiram Timong atum pen koson se pon clear dap lapen inglong pho alogwa bangsi bi ponang poputa CM Ronghang pen ningji pon chu lapen gisiya toji polong teletoma ka sembur bangke lake iltum Pratap Chandra Tokbi ke hai pen Gandhiram Timong ami hangka pethegbek ngkan tharuk pisir cara pokera silkep clear dap lapen ke itu long pok rasa simbol and sini pusini chunri lapen gisiya toji polong teletoma ka sembur bangke lake itu Pratap Chandra Tokbi ke hai pen Gandhiram Timong ami hangka pethegbek ngkan tharuk pisir cara pokera silkep clear dap lapen ke itu long pok rasa simbol and sini pusini chunri KSA jong si eklaivet mati isivet do pulute hemprek ke hangalong punoi long le hoya long punoi mati tok lang hin punoi lapen an parta kapre kalong anat jakong do puta CM Ronghang pen ningje ponchu te party dhorom ebang elitum chipu pe pin kan sikar bin te karbi long te karbi lo chale song bangke elitum eklaivet situ nang KSA si nili pinilo sabesias along tinan nili ninje lo pinda dilo lo telaso private dulu pelong del tu hemprek yang long tahan sel tu aja kong hidupo lapen ajar hin tame kacangli hin long tame adu ya hoy pen kacasong long tame il tu man sel tu aja kong dupo Kiram to por hood pen KSA mahang ki pathek vek arleng saru sarhang atum chot kali KACCM Dr. Tuliram Ronghang pen apong chuning read that phi anta KSA atum man peng pi pon thek thesi non puan ta chingrum pon thek the det KSA so atum mithang sivet do thek thesi women KSA ki seng ahudabang ki seng adim along dun paksi
che bohong ching chek lapen chi ru charnap nang du set an pindo pini ke che ke be aso tum pen danglo kapre ka khai tum karbia khai phan ka pheri ko pia posi ka videt puloti alam the thang ta kali karbia khai tum ki ning isiawi latum ke ar pusikar ichot pu alam thele ar juje pulute ar jot hai mat siawi bon ka chipla tum therak ri kelang dora tum si ka therak pasar lam the song si KSA ro phoro trok ke do tum banki kai kita ni ke KSA pusi chipu bom Pota bang soalong karjua lama bangki kolosua KSA bang lopusi madua sai phu atumalong penta karjua lam the nang tang rok pen anpar ki thang ta bi lasi KSA rodo anatum sitami matha parsik ponra KACCM Dr. Tuliram Ronghang gachining rialam the RDP ponra KSA civet dot hekasonte mesenji News report KATV News Nona pora hujus me digital ka hud anta karbiang long pen west karbiang long atwara bangki langbung lang predator raratum cheleng du nang bomna la sojok kai ki amat gari kahinu auto rickshaw kahinu pendang lo bike scooty anta semar lot asonsi nang le bomna la son thot si west karbiang long district angkang amtereng pen vot hanang so ka cheleng atwar kahinu ki likilit pikajok gari motor ka cheleng ji aphan penang anaki sung chitong nang lo Laso kisong pen asapan ki jokji mini pura kidam tang jakhong ni phai in koira hiniar ni tereng autoriksa association atum je patro pi ponsi to war ka hinwalong ki thoka sai deng pondo to war ki thoka hut ki than pon ateng ki alang li bang so to war la ki to war pi mati main road lo puwoi phit sitami sarkar ki chari ki theki ding atum ke lang pon pe ongsi nilitum autoriksa ki chowek atum tami ki dam ke bang sung ongsi labang so sai deng pon ang kok lo pusi ninje pon aking hong thom ke vek mai phulo itum amtreng President mai phulo la auto tempo mai phulo ni tapi lapu to wala lampu dam pulo te isi nitum ke kachiki ni ke konsil phalo ke situm konsil so le tuman to banang rabe te tingkumar pasi chiki ko kasi konsil so EMCM dolo tapi nitum dak amri humusi da MLA non kajong chiklo jon thompi ke hai tang bang dolo dan deputy speaker lo alangli habiteron alangli nitum maso to wala lang helat bom lo sta langkang ding tiga to kasi lang helat ni usan de beleg la malang helat bek alang langkang be alang tekang long we ko lang kom se langkang men munai kang nin polo la pen alang MLA aphan na du MLA phan lang tan alang itum dak am tereng tu lengri atoba na selam teni churu parji Pinpur में लबांगसो टोवर पी लके हा ASDC आरोचरिया सॉन्ग की दो हुद सेमार चोट पेन नॉन पु अंतमी कसेमार पॉन फेक लोंग लेलाम लबांगसो टोवर पी लके हा हमरेन पेन बाइथलांगसो आमतेरेंग गुवाहाटी की दाम थोर कचलेंग के बान फेक टिकटवर पी बिनोंग Bonda KAC Gachari Team Karbiang Long CM Anparta Rongkhang MLA Dr. Tuliram Ronghang Amri MLA Anparta Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Habiteron KAC Deputy Speaker Avijit Kro EMD Uping Maslai EM Prabhat Chandra Taro Alang Litum Ihem Thikup Adung Het Pule Pudetta Kinuni Athe Alang Litum Sidami Jo Padap Pachalenga Tawarlo Bon Sidami Alang Litum Ke Thek Long Le Son Si Chikrong De Ame Kavi Ason Benzi Chiplang De La Sojok Labang So Adda Pachaleng La Puan Ke He No Sidami Alang Litum Sidami La Pusi Papar Bom La Pusi Chithang আমাৰ এয়া মানে গৈঠলাংছৰ পৰা আমট্ৰেং যোৱা বা গুৱাহাটী আমচৈ যোৱা আমাৰ মেইন ৰাস্তা এইটোৱে মেইন ৰোড হয় কিন্তু আজিলৈকে যি 15-20 বছৰ হৈ গ'ল এয়া এনেকাই অৱস্থা হৈ আছে গতিকে আমাৰ তুলিৰাম ৰংহাং CM ডাঙৰীয়াই যদি এইটো ৰাস্তাৰ অলপ মেৰামতি কৰি দিয়া হয় আমি অলপ সন্তুষ্ট পালোঁ হয় এতিয়া আমি ইমান বছৰে ইমান কষ্টমতে চলি আছোঁ এতিয়া গাড়ী কিছুমান বাইদেউ ইয়াতে অলপ আগতে এক্সিডেণ্ট হৈছে গতিকে অলপ আপোনালোকে নিজৰ এৰিয়া বুলি অলপ চাই মানে ৰাস্তাটো অলপ মেৰামতি কৰি দিলে ভাল হয় আৰু konsil so khanda i banang lang rem solo so to ba sta non nakelang ji phansi konsil gachari bom CM Dr. Tuliram Ronghang apanta roplo la pen so to ba na selam pu sini je pelo la pen nikan ko anlo ne so to ba nikan kep nikan ning koi so selo so to ba no ada selam no ada kelong le la ka selam kelong le টেম্পো ষ্টেণ্ড আৰু অটো ষ্টেণ্ড সহযোগত আজি আমি
এই ড্ৰেইনখিনি আমি চাফা কৰি আছোঁ যিহেতু ৰাস্তা চলাচল কোনোবা আমাৰ যদি অটো বা পেচেণ্ট আমি বহুত লৈ যাবলগীয়া হয় ৰাস্তা দুৰ্গতি বহুতে বেয়া গতিকে মই একো ক'ব নিবিচাৰোঁ আমাৰ চৰকাৰৰ ফলত মই এটাই আপত্তি জনাওঁ যে শুনা পাইছোঁ হাইৱে আহিব হাইৱে কেতিয়া আহিব সেইখিনি কথাটো আমি নাজানো আজি 2 বছৰ 3 বছৰ হৈ গ'ল হাইৱে আহি আছে তাকে শুনা পাই আছোঁ গতিকে এতিয়া আমাৰ যি যাতায়াত ব্যৱস্থাটো বিশেষকৈ বহুত অসুবিধা হৈ পৰিছে কোনোবা পেচেণ্ট লৈ যাবলৈ কোনোবা বেমাৰী লৈ যাবলৈ আমি এই বাটেৰে বৈঠাংশু পঞ্চাব লাগে বৈঠাংশুৰ পৰা ৰেফাৰ কৰিলে বেলেগ জেগালৈ লৈ যাব লাগে গতিকে চৰকাৰত এটাই আহ্বান কৰোঁ যে অতি সোনকালে এই ৰাস্তাটো অকণমান যদি মেৰামতি কৰি দিয়ে হাইৱে অহাৰ আগে অশেষ ধন্যবাদ থাকিব তেখেতসকলক alang litum aphana bangke chelang mesen tahaipo bonda kiduk det arada tum ke seleng ji aphana bangke kisungdu athe towar kai no pikajok gari motor anta henu ettiti lopota ningje pontu Duaramla Chinthong lapen Amri constituency an parta Amri LC pen ke haipon MLA tum do an bang sotowar ka semar ponji aphan aning ke hawi sita me ke ACCM abangke rara pan ke mathala pen ka chinghon pikabang po polsi to warnang semar pivek tha posi CM tuliram rong hangaphan kachuningri padopon News report KATV News Kedamtang jakhong po ni Pai Inkoy Rahiniarni ASDC asai Hemalong Autonomous State Demand Committee Karbi Students Association lapen Karbi nim soching ruma maya tumpen Pirangkia mai kang ni ponalam thera ke Autonomous State Demand Committee mati ASDC tumpen chepatir piponsi Haru Krisir Kebra Trok Kebra Trok aning kanpen pangcheng ponsi Joint Movement padu ponsi chesong bom bang bomsi Kedamtang aning kan surihini ra Inkoy ra pho jakhong ni pacheklu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Joint Movement Committee atum chingki chethan ponsi Assam Government lapen Central Government atum angbong karbyang long lapen di mahasawa kari mate Autonomous State aputhak chingki chethanang ji pura kedamtang aning kan CM Himanta Biswa Sarma phan pinpura lo pajirdamlo Bonsita Assam Assembly election doko joini bang sosai ington pon koklo lapen election juddet pensita me RDP pon pedet rajok Assam Government lapen Central Government atum angbong chingki chingwai pon pedetlo Tum daga CM ka hai tum anta pulo daga MLA MP ka hai tum anta pulo in from pulo ye ADC कैसे by youth front pen tum anta support idar banke nang tumolo lak ke pomra sui proxy kebra ko votar labang so banyo se population pule hisab hote लाख टॉक्सिंग के तो पॉपुलेशन खालो हालांकि वोटर्स में एमपी होते लोग तेने डीसी में एमपी होते लगे दूर के वे इता नॉन बात कोने बात भी कोने लाले कपड़े गलम लो Kedamtang vosi ka cheklo ni Pai Krener Kebani di Furong so Piala Autonomous State Puthak Prabjin pen Assam Government lapen Central Government atum kaching kiching wai paddo da prang japhan Dharna kang ni pon mate chisong ponlo. Lapen Home Minister Amit Shah, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangatumaphan Pinpuralo Palidamlo. Lapen Assam Chief Minister Labang so Pinpuralo Long Ponsi Joint Movement Committee Atumaphan Kedamtang Jakhong Chikloni Pai Cricket Homarni Assam Assembly Conference Holalong Hangsi Minute Krip po Anaparman Chingki Chithan Ponlo. Lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma alang lichawaphan lamchak pidunsi pai achek loke Autonomous State ati Article 244 ia puthak Central Government pen chingki chethan pon popu lamchak nang pidundo lapen alang lichum ningthe ponsi Prabjen pen pai achek to chingki chethan pon lapen pachon pon vek popu alang lichum pen ningthe pon lopusi pini pherangkya mai kangnia hut than pon ame kipisa Assam kipisa ben me chingki lo ben tripartite papa do populo तभी दो दे लापेन के last 16 Assam Assembly election doko pe doksi laso logical progress pada kecing wa cing sai bangke autonomous state puthak bangke ington ko lo election puthak pe lapen ke election date apit bangke laso kacing wa pon tripartite to padu laso autonomous state kai laso ke pachun serak Japan kadang long lapen NC West kadang long pachun serak Japan
so kacing wa kon papa du nang pu logical progression ta puson sa alang itu dak 13 Mars ani to ban lu ketok pe to asam ko pen to na pachini lo la so pen dam ang bom pen election to dam lo gopen hin pe to ba thang ili to intimidation ba to kacing wa japan ta do to ban to mobil organization to ban na pachini ne la silai so ka parsu je papa lasi kedamtang 18 Junani 18 Junani bangke ilitum dak dipolong kami si join tene horna papa do ponlo memorab je people lo komunisar papa pali ponlo peda kibli sar pada yen sia mapan tak adalon tibe giti member kai Dr. Tuilar Mohamad itu memona malu kilo alam thigla lo ke logical progression ko tha bangke try pata to so bangke patol master ko tha bangke praptin men papa do nampo News Report KATV News. Klim somara chumaphan tok lang pachari chotkali arjan ki hi pencheng lok ason kapre ki pachuana than pon bom nangji. Lapen non summer vacation sa hood school kang hap apor klim somara chum ki jui pen apor ki padama sonsi ke ong kasila sona pora hut klim somara chumaphan arjan ki hi kachi patte ki bidun pen klim somara chumaphan isi mesen ki pacharlia sailo pu mathasi helping help group NGO atum pen patir pi ponsi chakhong ni phai inkoi arni difu gop boys higher secondary school along ingdeng hini klim somara chumaphan arjan ki hi kachi patte ja mek teng pon Helping Help Group NGO MyP Kabin Tiron P Pen Kachari Pon Amayalong Aluhi Aman Pen KSAD Food District Committee Kongchun Bang Sona Singh Rong P La Pen Arisang Ho Tum Chetong Dun La Sorjan Ki Hialong Kang Krung Kang Chabdun Difu Pen Arjan Ki Hi Gethe Kachetang Klong Gita Rong P Pen Asai Deng Pondu La So Arjan Ki Hialong Difu Rong So P Pen Pregjam Arong Klim Somara Tum Pen Chipatte Dun Helping Help Group NGO Tum Pen Klim Somara Tumaphan La Son Mission Asai Kedeng Pon Thekapot KSAD Food District Committee Kongchun Bang Sona Singh Rong P Pen Helping Help Group NGO Tumaphan Kachoru Pajur Pon Kapaman Pon drawing competition Lada Penangan student tumdo Pininga bangke alang litum ke ceng silo busipu morning sitame alang litum di pon tupu busi alang litum pen jong sikian ang deng pot si ladak nili tum hans tamin ang chopalo karbilo charlie asong hin district committee nili konchun bang ang chitong dun lo men por dum het pen sitame alang litum kibi pon thega po just met peda bangke nili tum karbilo charlie asong pen alang litum NGO fans tame akiro pilo just School vacation ahut klim somara tumaphan Kijui tap apor pedam tap te deji aphan arjan ki hi penta isi tok lang ki charli aphan misen ang thekdoji pumata ponsi la so sai deng pondu la pen helping help group NGO tum pen non chot kali ke bang journey ta la so sai deng bom sin lang pusi helping help group NGO my p kabin teron pi pen pachini pon Tela helping help group polo tela kan nili tum establish polo te 2022 establish la pen nili tum 2023 hutam nili tum art competition ba bi pon of nim somar tuhan la pen pipini le thota la summer vacation hot pose mane also mar tum ke la school avelo polo te lo charli haiting ni la pipini di la nili tum bangai matha lo je non na so por hot nim somar tum do ka charli haiting ni la pe pot art le bina yale la art lo pote isi important and pomati nim somar tum tadi la senili tumbange la ke bi pondo News Report KTV News Sawaldo Tumaphan ki rai kom pi nangji pura kedam tang aningkan ko andoni Indian angkang along kachisong padu pondo Lasoga chisong mate ki hang teng pen kidam tang surihini ra inkoi ra ki thom aningka hut Sawaldo Tumaphan women reservation an thom ke pra ki thom pi ponlo mate bilabang ke papaslo Sitame aron mate rules abang salam lidet pate implement merega jok India angkang pialong Sawaldo song kidoan jakhong ni phai inkoi pen inkoi rai si ninia parman kachisong padu ponlo La so tengsi karbyang long along Sawaldo song mate karbinim suching thura song thi hek pen KNCA All India Progressive Women Association T Hek Pen AIPWA
Karbi Anglong Women Justice Forum Chihek Pen KWJF Lapen Karbi Serdihun Serpin Dengasong Chihek Pen KSSE Atum Pen Chingrum Si Kedam Tang Jak Hong Ni Pai Inkoi Arni Perangkia Mai Inipon. Perangkia Maya Long Pen Ken CA Kongchun Bang Pratima Ing Hipi Pen Kaning Jepon ke Han Thom ke Brakithom Women Reservation ke Kedam Tang Surihini Ra Ing Koi Rakithom Aningkan Lok Sabha Long Bill Papas Etlo Bonta Non Puanta Labang So Bill Labang Implement Midet La Sojok Si India Angkang Pi Along Jak Hong Ni Pai Ing Koi Pen Ing Koi Ra Isi Ninia Parman Soarlo Ham Thang Song ke Doana Tum Sitamika Song Deng Ponang Kokto Anbarta Karbi Anglong Autonomous Council and Misikili ka hutsita may soarlo tumapan Hok Kep An Reservation ng Pipon ng Jiputa Pratima Inghi Pipen ng Jipon. 2014 penabangke NDA led by BJP lo. Kami laso hutsita may ningkan Kep An PC 2023 ningkan. September ciklo bangke Lok Sabha long stamit pass lo. Pass deka people lang tela ke ek manang po. एक मान पुलो तंगते लबान के कुकिलो मा पार्लियामेंट आलो existing MP seats wan लगे तो la song बो 33% abang के सोलो pan पेकोनों को अपन India angkang keduan states union territories अपन autonomous body an council along ang kami labang ke सोलो pan के 33% reservation labang ke union congress lang ko la sopeng lo butang te non ke bangji an election Council punon, Assembly punon, Parliament punon, lahai election nong anke solo participation nong anke 33% na teng utang te kiong dong solo tu dak participate nong. Litum metang stame isia demand lo. Pen lanchot kali ni litum ke lang si demand lo je council lo bangke 50% an si solo kan kiponon ji. Basta me demand lo. Anparta halapu Karbi Anglong Women Justice Forum MIP Violet Baby Pen Kaning Jepon ke non nangkili GMC Kili kahut ke Madu Aracharya Song Atum Sitami ke Ongdum Soarlo Pansi Ang Hoi Pek Ponangji Bonta isi alama bangke Women Reservation mati Soarlo Ule Kali Kalang Atum Pan tiket ki Pipon Nangji Kali Soarlo Atum Akiduka ki Song Kachini Tek Abang Pia Tuma Pansi Madu Aracharya Song Atum Sitami tiket Pipon Nangji Putang ke Hang Padupon Tungke damtang MLA election pensini tumi som assembly election pensini tuma hang bom lo kamela tuma tubang claim ke dano la si akimi asit pabor hai mate pabaran si pg ko hala kali akimi bangwala ka break le no na ban long na ino to autonomous council long kami tuma non do bom lo pensini tuma nang hak na ko na ko tuma right bang ko na ko la pen la som lo je women reservation pumar women lo so lo pura jahat ha bang bang kan janang ji Ki pipon pen isi akam claim un pabang un hala so quality bang so lu phalang nangji hala pen si pipon nang ko kadu we khan same News Report KATV News Pinia Birta ki lan sikang tonlo domi thak mi kardom